Tikvica je veoma popularno povrće koje spremamo na različite načine. Mi vam nudimo naš recept. Tikvicu prvo izrežemo na kolutove. Zaista ima ih sasvim dovoljno. Dodamo sol i biber bez dodatnih začina. Kolutove poredamo po tepsi na papir za pečenje, nikako bez papira. Pripremimo 8 komada jaja, posolimo i pobiberimo bez dodatnih začina. Prelijemo kolutove tikvice umučenim jajima. Pečemo ih na 180 stepeni 15 minuta. Za to vrijeme u tavu sipamo ulje i dodajemo jedan iseckani crveni luk, zatim mješavinu začina, tokom dinstanja dodamo 300 g mljevenog mesa. I 50 ml paradajz sosa. Nakon prve faze pečenja na podlogu od tikvice i jaja dodajemo 200 g ribanog sira i dinstano mljeveno meso. I sve to zajedno lagano urolamo, ali pažljivo. Vratimo u rernu i dodatno pečemo još 15 minuta na 180 stepeni. I na kraju serviramo.
Rolovana tikvica je zaista ukusna i lagana za probavu. Probajte je. Zapratite naš kanal, podijelite ovaj recept. Do sljedećeg videa. Prijatno!